basobanura ukuntu impamvu uyu munsi pozisiyo ya vulnerabilité Ukraine irimo yayitewe ahanini na Amerika n'Uburusiya, bisa nk'ibyayigambaniye, kuko kera Ukraine yahoze ari imwe muri puissance zifite ingufu za nucléaire. Mu bigaragara rero Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asa n'umaze kurenga ihaniro, kuko nta muntu uri kuri ino si yubaha. Mu bigaragara we na visi perezida we Vance, ni abantu kabisa barimo, ndetse n'umutekinisiye wabo Elon Musk, mukire wabo. Muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi ni iy'abakire gusa, kandi abakire bundi muri rusange, abakire umuntu ufite amafaranga, yaba yabonye vuba cyangwa se yaragize kera, ariko akaba afite amafaranga, afite power, ubundi nta muntu yubaha. Ibi byaje kugaragara aho Trump yakomeje gukangisha ibihugu by'i Burayi nabyo yuko agiye gukura ingabo ze ndetse n'inkunga yose n'ibirwanisho byose byari biri muri NATO. Uruhare rwose Amerika yajyaga muri NATO, akavuga yuko Amerika ishobora kuba ari itangamo ibintu byinshi mu kurinda umutekano w'abanyaburayi. Avuga ko rero agomba kubikuramo, nabo bakiga kwirindira umutekano. Ariko se ubukungu bwa Amerika burashoboka nta mutekano n'igitugu cy'imbaraga Amerika yashyiraga ku bindi bihugu gihari? Hari n'ikindi Trump yakomojeho, avuga ko ibihugu bya Afurika byahawe inkunga ya USAID, imitungo y'abaperezida babyo yose igomba gufatirwa, hanyuma buri muperezida akazagenda abanza yerekana icyo inkunga ya USAID yakoze mu gihugu cye. Bitaba ibyo ngibyo, umutungo we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugafatirwa. Njya nkibaza nti ubushyuhe bukabije ko muri Kigali mbona burimo kugenda buba bwinshi, aho natwe umuriro ntugiye kuza kuwudusatira. Abashyamba bacu rwose bayakorotiriza amazi, umuriro utazaza kuyibasira nk'uko urimo kwibasira ibihugu. Ati liste byo ni ibihugu bikomeye bifite imbaraga zimwe inkongi rwose, bigaragara ko byishoboye. Inshuti bakunzi b'imbuga ya Feza, twongeye kubaha ikaze uyu munsi nanone. Turizera ko mwabaye amahoro aho muri hose, mu mirimo itandukanye, aho mwiriwe mu mpande zitandukanye z'igihugu, haba mu gihugu, abari mu gihugu imbere, abari muri diaspora. Uyu ni wa mwanya mwiza rero kongera kugaruka hano kugira ngo tuganire ku bibiri byinshi byatambutse, amakuru aba yiriwe atambuka hirya no hino, kandi tuyabanyuriremo mu ncamake, cyane cyane mwebwe muba mutabonye umwanya wo kureba ku mbuga zose ahantu amakuru aba yiriwe atambuka. Rero turizera ko muri amahoro, turizera ko hangover itabaheranye uyu munsi ngo babuze gukora akazi nk'uko bikwiriye. Hari kuwa mbere ntibijya byoroha gukora akazi kuwa mbere, ariko turizera ko abaye amahoro. Uyu munsi rero intangiriro z'icyumweru ntiziba zoroshye, ariko kandi haba hari amakuru n'ubundi nk'ubusanzwe. Amakuru rero niyo tugiye kuba tuganiraho, hari amakuru menshi atandukanye. Karibu mubane natwe. Ejo twababwiraga muri iki cyumweru gishize, muri iyi minsi ishize, hari inkundura, nayo twabyita nk'inkundura, amakuru ashyushye hagati ya bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Zelensky wa Ukraine. Ubwo Zelensky yitabiraga ubutumire bari bamuhaye muri White House, hanyuma akaza gutaha rwose bitagenze neza. Rero uyu munsi abatandukanye baramukiye mu myigaragambyo imbere y'inzu y'ubutegetsi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo White House. Abaturage benshi bafite ibyanditse bipankete byanditseho rwose ko umubano, ko imyitwarire, uko bakiriye perezida wa Ukraine ko bitishimiwe, ko ari agasuzuguro, ndetse harimo abanya-Ukraine bavuga ko bababajwe cyane n'ukuntu perezida wabo yakiriwe. Ndetse hari abanya-Ukraine bakoresha imbuga nkoranyambaga, bari twakita nka influencers, bagiye babigarukaho cyane, basobanura ukuntu impamvu uyu munsi pozisiyo ya vulnerabilité Ukraine irimo yayitewe ahanini na Amerika n'Uburusiya, bisa nk'ibyayigambaniye, kuko kera Ukraine yahoze ari imwe muri puissance zifite ingufu za nucléaire. Nuko Amerika ngiza kubashuka irazibaka, Amerika n'Uburusiya. Hari politike yeze kubaho ibihugu byinshi babyambura ingufu za nucléaire kugira ngo nyine bitungwe n'ibihugu bimwe bishobora kubijera muri gahunda yo kubijera. Nuko nguko rero Ukraine yambuwe izo ntwaro zayo za kirimbuzi, hanyuma uyu munsi ikaba ibabajwe cyane n'ukuntu irimo gusuzugurwa na Amerika, ariyo yayishutse ikayitwarira intwaro kirimbuzi. Uyu munsi ikaba itarimo kuyizeza umutekano ikeneye.
rero rwose abaturage ba Ukraine byababaje cyane, ndetse n'abandi banyamerika nabo bavuga yuko umubano wabo na Ukraine wari umubano ukenewe kandi mwiza, ko Ukraine yari babanye neza, ari umubanyi mwiza. Uko Donald Trump yabitwayeho rwose ntabwo byabashimishije. Bigaragara yuko muri ino minsi Donald Trump ukuntu arimo kwitwara ku bihugu bitandukanye sinzi na Ukraine gusa, byaje kugaragara ko yaje no kuba arimo mu minsi yashize ari mu kiganiro na perezida w'Ubufaransa, byagiye bigaragara kenshi ko yavugaga ibintu bitari byo. We yivugira ibyo yishakiye, Trump nuko nguko yabaye, yivugira ibyo yishakiye. Byagaragaye inshuro nyinshi perezida w'Ubufaransa agenda amukosora, kandi still n'ubundi cyari ikibazo cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine wabaga bavugaho. Uyu munsi rero nabwo bongeye kuba barimo kuganira na perezida na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, nabwo bongera gusa nk'abaterana amagambo cyangwa se Trump amucecekesha. Mu bigaragara rero Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asa n'umaze kurenga ihaniro, kuko nta muntu uri kuri ino si yubaha. Mu bigaragara we na visi perezida we Vance, ni abantu kabisa barimo, ndetse n'umutekinisiye wabo Elon Musk, mukire wabo. Muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi ni iy'abakire gusa, kandi abakire bundi muri rusange, abakire umuntu ufite amafaranga, yaba yabonye vuba cyangwa se yaragize kera, ariko akaba afite amafaranga, afite power, ubundi nta muntu yubaha. Ni ibintu bidakunze kuba ko umuntu nk'uwo nguwo agira uwo yubaha. Nibyo birimo kuba rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwose biragaragara ko abategetsi ba Amerika nta muntu n'umwe kuri ino si bafite bubaha. Ibi byaje kugaragara aho Trump yakomeje gukangisha ibihugu by'i Burayi nabyo yuko agiye gukura ingabo ze ndetse n'inkunga yose n'ibirwanisho byose byari biri muri NATO. Uruhare rwose Amerika yagiraga muri NATO, akavuga yuko Amerika ishobora kuba ari itangamo ibintu byinshi mu kurinda umutekano w'Abanyaburayi. Avuga ko rero agomba kubikuramo, nabo bakiga kwirindira umutekano. Ariko rero Abanyaburayi barahangayitse, bibateye ubwoba cyane, ko kubera ko bakomeje kwizera ko bari muri NATO. Akenshi ingabo za Amerika nizo zakunze gukora akazi kose. Amerika bigaragara nkaho koko Trump rimwe na rimwe uramugarukira ugasanga ko asa nk'ufite ukuri, nuko nyine ameze nk'umusazi, bivuga nk'umusazi, ariko akenshi usanga asa nk'ufite ukuri. Kuko iyo urebye amafaranga Amerika yagiye itanga muri ibyo by'ubwirinzi by'ibihugu by'i Burayi, ariko kandi ubwo bwirinzi Donald Trump arimo kuvuga ni ibirindiro Amerika yabaga yarashyize muri ibyo bihugu, byatumaga nta muntu uvogera umutekano wa Amerika, kubera yuko bamufatiraga kure, akiri kure, bakamukumirira muri ibyo bihugu bindi. Rero turimo turibaza ngo uyu munsi Donald Trump ntago arimo kubibona yuko ari cyo ngicyo umutekano, ari cyo ngicyo ingabo ze n'intwaro zabo zamaraga mu bihugu by'amahanga. Ibyo birindiro by'Abanyamerika byaga mu bihugu by'amahanga, ubundi buri ibihugu by'amahanga byose byari bibyishimiye, nibyo byabigiragamo inyungu, cyangwa n'ubundi ibihugu byabonaga ko ari nk'igitugu cya Amerika kuri byo, kuko byagiye bivugwa mu mvugo zitandukanye. Henshi bigaragara ko Amerika isa nk'iyigize nk'umupolisi w'isi, ariko kandi ngirago nayo yaba ari imwe mu mpamvu zituma Amerika iba nk'umupolisi w'isi, kuko ibihugu byinshi birimo ibirindiro bya Amerika, ibihugu byinshi Amerika ifitemo ukuboko. Ni nayo mpamvu uyu munsi Amerika ibwira igihugu ngo ibi n'ibi bigakorwa, ibi n'ibi nutabikora turagufata ibihano, ugasanga ibintu byacitse. Rero turimo turibaza ngo Trump ibyo bintu avuga naramuka bikoze. Uziye ko kenshi ku gihe cyashize akiri umuyobozi kuri manda yashize, twari tubona avuga ibintu azakora bikarangira atabikoze. Buriya baravuga ngo iyo utari yinjira muri politike uba ugira ngo ibintu byose birashoboka, ariko bimaze kwiyinjiramo bidutangira kubona ko hari ibyo wibeshyaga. Ariko kuri iyi nshuro birashoboka yuko Trump rwose ibyo arimo kuvuga azanabikora. Rero aramutse abikoze, wenda Amerika kuri we biragaragaza ko afite tageti ye ari ubukungu, kuzamura ubukungu bwa Amerika. Ariko se ubukungu bwa Amerika burashoboka nta mutekano n'igitugu cy'imbaraga Amerika yashyiraga ku bindi bihugu gihari? Ubukungu bwonyine burahagije kuba Amerika yakomeza kuba igihangange ku isi. Ibyo rero byo Trump arimo kuvuga birimo no gutuma we n'abategetsi bamwungirije, bituma basuzugura ibindi bihugu, bishingikirije cyane ku bukungu bafite, kandi bagashaka no barimo kuri inshuro bigaragara ko barimo kubwongera. Hari n'ikindi Trump yakomojeho avuga ko ibihugu bya Afurika byahawe inkunga ya USAID, imitungo y'abaperezida babyo yose igomba gufatirwa. Hanyuma buri muperezida akazagenda abanza yerekana icyo inkunga ya USAID yakoze mu gihugu cye. Bitaba ibyo ngibyo, umutungo we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugafatirwa. Ibyo bintu rero Trump aramutse abikoze, ntago nzi niba imitungo y'abaperezida ba Afurika iri muri biriya bihugu bya Amerika n'Uburayi iba ari myinshi. Icyo ni kimwe.
Icyakora wenda ku ruhande rwa Afurika, ibihugu bya Afurika byasa nk'ibyungukiyemo kubera yuko nta muntu wazongera gupfa guhirahira kwiba Afurika ajya kubitsa muri biriya bihugu. Ibihugu bya Afurika rero bikaba bishobora kungukira muri ibi ngibi Trump arimo gutekereza kuba yakora, mu gihe koko yabikora, kuko abategetsi ba Afurika bashobora guhita barekera aho ngaho kujya biba imitungo ya Afurika basahura bajya guhisha muri Amerika no mu bihugu by'Uburayi. Ariko kandi ibihugu by'Uburayi nabyo biraba bifite ubwoba bukomeye bwa Putin, kubera yuko niba abundi Putin mu bantu yubaha nk'uko Trump yabivuze, yubaha Amerika. Mu gihe rero Amerika yaba itagishyigikiye Uburayi, birashoboka yuko Putin yatangira kwigarurira igihugu kimwe ku kindi, cyangwa se agakomeza kubazengereza muri gahunda yo gusubiza Union Soviétique uko zahoze. Uburusiya bukaba ari bwari buziyoboye. Rero mu gihe byagenda gutyo, akaba yagerageza kongera kwigarurira ibihugu byari bigize, ndetse n'ubukungu bwabyo n'imbaraga zabyo bikaba nk'uduce cyangwa se intara z'Uburusiya. Nkuko rero twari twabigarutseho, nyuma y'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanwe muri White House, yagiye kubonana n'abategetsi b'Uburayi, banamushyigikiye cyane, baramwishimira, ndetse nyuma yaho aza no kubonana n'umwami w'Ubwongereza, nawe wamugaragarije ukuboko rwose kumushyigikiye cyane. Bigaragara yuko Ukraine abategetsi b'Uburayi bari inyuma. Ariko njye nkavuga ni izi mpuhwe abategetsi b'Uburayi bafite Ukraine, nago ntekereza koko ari ugukunda Ukraine, ahubwo nuko isa nkaho yababereye igitambo, ni ugukomeza gushyigikira igitambo cyabo kugira ngo igume hariya, Uburusiya bukomeze bugira seho, bo babe bari aho ngaho barebera kandi barokoka ibyo bitero. Kubera yuko umwaka ushize urangira, Putin yigeze gutera urwenya, arimo kuvuga ngo abanyaburayi niba bashaka kugerageza tekinoloji z'ibitwaro byabo, ngo baze beseye hamwe n'ize, bagerageze intwaro zabo kirimbuzi zirasa mu kirere, intwaro ze zirasa mu kirere. Donc yabwiye ko yakoze intwaro zirasa mu kirere Uburayi budashobora guhagarika niyo bwagenda bute. Yabwiye niba mugira ngo ndababeshya, yabivuze yari nk'urwenya arimo gutera, ariko buriya wasanga ari byo. Ati niba mugira ngo ndababeshya, ni muzane izi, mureke tuzigerageze mu kirere cya Ukraine. Rero njye nkavuga ngo yashoboka yuko uyu munsi koko abanyaburayi barimo kubona Ukraine nk'ingabi bakingira, Trump akomeze abaraseho, nabo bakomeze basunike Ukraine, basunike Zelensky abakingirize, Putin abaretse kubageraho. Ariko kandi igihe kizagera, niba batayobotse inzira y'amahoro, amaherezo ngo y'inzira ngo ni mu nzu, amaherezo buriya Zelensky arangiyeho, n'abandi nabo bazagerwaho. Iyi mibanire mibi rero hagati ya Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku ruhande rumwe ni Uburusiya burimo kuyungukiramo, kubera yuko Uburusiya birimo gutuma Amerika yegerana cyane n'Uburusiya. Ariko kandi ikindi gihugu kirimo kubyungukiramo ndetse cyane byishimiye ni Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru kugeza uyu munsi ifite abakozi benshi mu Burusiya bagiye gufasha mu ntambara ndetse no mu mirimo itandukanye. Korea ya Ruguru isanzwe n'ubundi ifitanye umubano mwiza n'Uburusiya. Ibyo rero bikaba ari byo birimo gutuma Korea ya Ruguru hari igitekerezo yuko mu gihe byakomeza gutya, Trump akakomeza kugirana imishyikirano ya hafi n'Uburusiya, igihe kizanagera imishyikirano yari yarigeze kubaho ihujwe, Amerika igerageza guhuzwa na Korea ya Ruguru, zigerageza guhuzwa na Korea y'Amajyepfo. Uyu munsi ko bishobora guhinduka noneho umuhuza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahura na Korea y'Amajyaruguru binyuze ku Burusiya. Icyo gihe Korea y'Amajyepfo ntizaba yongeye gukenerwa. Ibi rero bizaba biha imbaraga cyane Korea ya Ruguru, mu gihe kuri ingoma ya Trump yakemera kongera kugirana imishyikirano na Korea ya Ruguru. Reka tubitega amaso, ibintu by'aba bategetsi b'isi ntabamenye aho bizajya, tuzajya tubimenya byabaye, icyakora turahababereye, tuzajya tubikurikirana tubibabwire. Ayandi makuru rero, hirya y'umugabane wa Afurika umuriro wibasiye cyane agace k'Ubuyapani. Aka gace k'Ubuyapani kitwa Ofunato. Ofunato akaba ari agace ngo kari kamaze iminsi gafite hari ubushyuhe bukabije. Ubushyuhe bukabije rero bwatumye gukora ko gace gafite agace k'amashyamba, umuriro waje kwibasira kano gace. Umuriro wabaye mwinshi ku buryo Ubuyapani bwakoranije abazimya nkongi bose guturuka hirya no hino mu gihugu, ariko umuriro uracyari mwinshi ndetse ntibazi niba n'igihe uzarangira. Iki kibazo cy'umuriro nanone uturutse ku bushyuhe cyagaragaye mu ntangiriro z'uyu mwaka muri Amerika, muri leta ya California, mu mujyi wa Los Angeles, aho hatwitse ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'umujyi wa Hollywood, cyangwa se quartier ya Hollywood yari izwi cyane mu gukorerwamo amafilime. Hanyuma unatwika inzu nyinshi z'ibyamamare, utwika ibikorwa byinshi cyane ku buryo ibyahombeye muri uriya muriro agaciro kabyo uyu munsi ntikaramenyekana, ntibazi n'ukuntu
bazazanzahuka abangiririjwe. Hanyuma rero ariko abantu bamwe baravuze ngo uyu muriro wo muri California ngo waba waratejwe, waba ari igihano ngo cy'Imana, ngo cyatejwe nuko ngo abantu bari mu bihembo bya Oscar ngo bavuze ngo Imana ngo ntayihari, hanyuma ngo bituma ngo umuriro. Ariko hano turimo turabona yuko ikibazo nyamukuru gikomeje no gutera imiriro hirya no hino hatandukanye ni ikibazo cy'ubushyuhe bukabije. Njya nkibaza nti ubushyuhe bukabije ko muri Kigali mbona burimo kugenda buba bwinshi, aho natwe umuriro ntugiye kuza kuba udusatira. Abashyamba bacu rwose bayakorotiriza amazi, umuriro utazaza kuyibasira nk'uko urimo kwibasira ibihugu. At least byo ni ibihugu bikomeye bifite imbaraga kuzimya inkongi rwose bigaragara ko byishoboye. Uyu muriro rero umunsi wagera inaha ntabwo byatworohera, cyakora Imana uturinde twe ntitwayitutse nk'abanyamerika. Ariko nyine bari ubushyuhe, kubera ubushyuhe nyine ubushyuhe buri hano hanze nabwo ntibworoshye. Mu makuru rero yandi arimo guhwihwiswa ariko kugeza uyu munsi ntawe uragaragaza gihamya, nta rwego na rumwe rwabitangaje, avuga yuko Muhoozi Kainerugaba, umuyobozi mukuru w'ingabo za Uganda cyangwa se umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ashobora kuba ari i Kigali. Aya makuru nta rwego na rumwe rwayatangaje, yaba ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, yaba ku ruhande rwa leta ya Uganda. Ariko minsi yashize Muhoozi we nk'ibyo nibyo akunda kwivugira, yavuga ko ashobora kuzaza hano bakaganira ibijyanye n'ubufatanye mu by'umutekano hagati y'u Rwanda na Uganda, aho ngo ashobora gusinya amasezerano n'u Rwanda yo gutabarana, bityo umuntu wazajya ahungabanya umutekano wa Uganda cyangwa u Rwanda akaba yanduranije ku bihugu byombi. Ntabwo tuzi rero niba ibyo byabaye, ariko nyine ubwo tuzabimenya kuko Muhoozi ubundi azwiho gutanga amakuru, yirinze kuvuga ngo azwiho kutabika ibanga, ariko nyine ntabwo turagira gihamya. Ni amakuru yatambukaga abantu batandukanye bavugaga, ariko kugeza uyu munsi nta rwego, kugeza aka kanya nta rwego ku mpande zombi rurabitangaza. Ariko bibaye ari byo, menya byaba ari byiza, kubera yuko rwose imbaraga z'ibihugu byombi ziraruta ibyo byose. Kongo ntiyazongera kudutezaho urusaku, yagiye ifite impungenge gutangaza ibyo irimo gutangaza muri iyi minsi. Tukivuga rero ku myigaragambyo, mu Bubiligi uyu munsi haramukiye imyigaragambyo y'abakongomani bamagana, basaba leta y'Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu ngo gukoresha imbaraga ngo bakambura u Rwanda ubushobozi, cyangwa se bakaruhagarika ngo guteza umutekano muke muri Kongo. Ariko kandi amakuru agaragara nuko mu gace ka Kongo, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, agace M23 bakunze kwita Kongo ngo yiterwe inkunga n'u Rwanda, agace irimo kugenzura, bigaragara ko ariko kugeza ubu ngubu gafite umutekano mu cya gihugu cyose, ndetse harimo ibikorwa bitandukanye birimo gukorwa. Abatera urwenya bavugaga ngo kimwe mu byo mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ngo arimo kurega ngo kugaragaza nk'ibimenyetso by'uko ngo u Rwanda rushobora kurufasha M23. Icyambere ngo nuko ngo aho M23 ngo yafashe ngo barimo gukora umuganda, ikindi ngo nuko ngo abakongomani bahari ngo basigaye ngo bakaraba ngo bakambara n'inkweto. Hanyuma ibyo ngibyo nicyo kora n'abakomedi babivugaga, n'abantu ba komedi babivugaga, nta gihamya. Ariko bibaye ari nabyo, ubwo se koko iki cyaba ikibazo. Ikigaragaza u Rwanda aho ruri ni umuganda, aho rugiye isuku, ubundi se ubwo icyo ni kibi, bakabaye bagipfa cyangwa bakabaye bayibishimira. Anyway, nta gihamya yuko ariko bimeze. Ariko abakongomani rero bigaragambije, ariko abantu benshi bakomeza kubibagayira bavuga bati induru muri muratera aho ngaho, nta kindi gihugu cyajya kubatabarira igihugu, mwakabaye ahubwo ari mwebwe mufata inzira mukajya gukemura ibibazo by'igihugu cyanyu, kugira ngo mujye mu guteza akavuyo mu mahanga. Kubera ko aho bigaragambiriza baba bafunze imihanda, ibikorwa bimwe byahagaze, kuko i Burayi kwigaragambya ni igikorwa cyane gifite imbaraga. Ni nk'uko hano haba habaye umwuzure rwose, barigaragambye ibikorwa byinshi bigafunga, transport ntizikore. Abakongomani kandi ni benshi bari ku mugabane w'u Burayi. Ubwo rero nyine imyigaragambyo yabo abantu benshi ntabwo bayishyigikiye, ntabwo bayishimiye, bavuga bati murekera gutera induru mujye kwirwanirira. Ikindi kandi Burayi ntabwo bakunze, kubera yuko ibibazo mufite nabo babigizemo uruhare. Ngayo nguko, niba rero abakongomani bazumvira inama z'abandi, cyangwa se bazakomeza bakitunira ibiti mu matwi bagakomeza gutabaza Ububiligi n'ibindi bihugu, ntabwo tubizi, turabitega amaso nabyo. Hari ikindi kibazo cyaje kugaragara yuko ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok ngo ushobora kuba harimo kugurishirizwaho abana b'abakobwa. Ku cyegeranyo cyangwa se kuri film documentaire BBC yakoze, igaragaza abana bamwe b'abanyakenya b'abakobwa bari underage, under 18, batanga ubuhamya bavuga yuko bahuriye n'abantu kuri TikTok, bitangira ngo babasaba kwifata amafoto y'urukozasoni, bambaye ubusa, bikora ibintu bidahuye no
bimwe tuvuga ko bijya guta umuco. Hanyuma rero ngo bikaza kurangira abo bantu babasabye guhura nabo, bamwe bakabasambanya bakabafata ku ngufu, abandi bagakomeza kubakoresha ibyo bikorwa by'urukozasoni. Abo bana rero batanze ubuhamya ko ibyababayeho byaturutse kuri TikTok. Njya nkibaza ngo ntiwasanga na ba bandi bacu tujya tubona aha ngaha bikora ibintu byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, aho ntiwasanga baraguye mu mutego w'abo bantu kuri TikTok, bakageraho noneho batakibasha kwikontorora kuko abo bafashe batangira kubaha n'ibiyobyabwenge. Rero ngira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se abazicungira hafi bakongera bagashyiramo akabaraga bakareba ko ibyo bintu bitazambuka imipaka ngo bigere n'inaha. Rwose imbuga nkoranyambaga tekinoloji ni sawa, ariko hari byinshi yangiriza iyo idacunzwe neza. Amakuru rero yari menshi uyu munsi, ariko amakuru nakagaruka tuzakomeza tuyabagezeho hirya no hino. Reka tubashimiye cyane abo twabanye, twizeye ko mukomeza kumera neza. Mukore subscribe, mukore like, mukore share, inshuti zanyu zibi zacu, kandi mujye mutwandikira ibyifuzo byanyu, ni itegeko kuri twebwe. Turabashimiye cyane rero ababanye natwe, reka tubifurize ijoro ryiza, ibisigaye nahe. So free in this world, your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. You glow yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore. Every step you take, every word you speak, the lovely bow you make our hearts skip a beat.